Ekizibu kyenda kuza omu rushekye ni kimwe aha bintu ebirikuteganisa abakazi b'enda nangwa n'abamwe nikibagiraho kufa. Twagambaho n'omushaho orikweyagurira endwara ezikwatiine n'abakyara okutangaza aha buzibu obu. Abakyara igana abakwija antenatal ningashi abakyara igana abakutwara enda. It's possible abakyara 8 enda zaabo nizibaasa kuza omu rushekye. Dr. Gracious Nuwasasira nashoborera mu aha bintu ebirikureetera enda yaazo omu rushekye. Ekyokubanza omukyara owaregire enda ekaza omu rushekye ogwe naaba ryakabi ak'okugaruka kugira enda ekaza omu rushekye. Mbwenu eki abakyara bakubireho chances zaabwe z'okugaruka kubaho niziba ziri ahaiguru. Ogu yatutangariza aha bimwe aha bubonero obwo omukazi arikuba aine enda y'omu rushekye. Normally aha weeks ningashi esande 8 obubonero obwa omuntu aine enda eri mu rushekye nibubaasa kureebeka tibukarengaho. Ensonga ni nabwo ekyokureeberaho orushekye rw'omukyara weena obuhango bwarwo niruba rutakubaasa kwingana n'akantu ako akarugwire n'akacumi, mbwenu nikaba kari kakye munonga. Kyamanyisa ngu omwana kakuza yaraza omu kashekye aka yatandika kukuriramu aho akantu ako kakuza kuhikiza esande 8 omwana naaba yabaire muhango kugira ngu takubaasa kuhika omu rushekye. Okurugirira ahari Dr. Gracious obwire obu nibishemezibwa kwonka waaba otagiire omu irwariro obaasa kwihamu okufa. Ekyokubanza hariho okushaasha omu ndanto, it's called localized pain. Oba noshashira akasayini emu oba orikushasha omu ndanto. Ekyakabiri bleeding. Omukyara naaba naajwa kandi aine ekibinto ekyoshagama neeba yaruga omu kubaruka kw'orushekye. Ahabwa akaba kari aha nshonga egi enda kuza omu rushekye, Dr. Gracious yahabura abakazi b'enda okuguma nibakyebeza enda bukiri kare. Mbwenu abakyara mwena abari okwe nimbahabura kandi nimbehanangiriza bantu mwe nikitwara nk'ekintu kikuru kandi ky'omugasho okuza kukyebeza enda. Otandike kukyebeza enda aho oramanyire noobaasa kuba oine enda. Abakyara nimukyetegyereza wakimanya ngu noobaasa kuba oine enda, ekyokukora immediately tandikiraho oze aha antenatal oze kukyebeza enda. Nobwo ekizibu eki kitwire amagara g'abakazi bingi okurugirira aha bakugumbya amagara okukyebeza n'okuhwera kihango aha kucungura amagara g'abantu. Olivia Kamusimbe abwa Tayari West ag'enshonga omuri Mbaara.